This is this Killer Fast Culture where we say football is life, 90 minutes, one passion. Make sure you subscribe, like, and comment in all digital platforms. MTN 8, Wafawa, for first leg, Orlando Pirates versus Sekhukhune United. All Bitamukaba Stadium. Une Deon Hotto kodita dubala na musi katinori timu ya Orlando Pirates idiwani kupirela panda ngachikoro chiti kagumba. My brother, Nermi. Yeah, red bad. So professor kasha ngolotela South Africa namsibo diphina ngamutambo wa MTN 8 wafa first leg mukati Orlando Pirates na team ya Sekhukhune. Mara muledza wa buthogwa ku yurisa tutu china mutambo nene. Ndiwo uri muthu mona mumwe na tsikupfuri kunyengetilwa advert. Samsi Disky Lovers Culture yo bikwa ngono nwedzi kana yo bebiwa khono nwedzi iko vapa offer yori from Monday until month end. Yeah. Aba this is dodombedza zwavo then iba pushele business yavo nga usvika hanepo neringa svika hone mara mugandu subscribe. Mugandu subscribe. Vari follow ka TikTok, va subscribe, vari follow ka Facebook, naka WhatsApp va data vachi communicate na vorine. Ivona nga ndizvo zvakwinesa lune. Riko vatela advert, ringa vatela advert yavo for 21 days. Yes. For free. Yeah. Ngori weta mini, vo subscribe, vo follow, vo share. Yeah. Ndivona nga ndizvone zvine arali vone vana business vakonye ngori ialuwe ne willing ne alusa business yavo for free. For free. Yeah. So ndivona nga abajenekana ri vana business evona. Ndizvandeme nga mana. Zvandeme nga mana ngori business aveteli vone vana vetela chichava. Yeah. So na rine ri chichavani nga ndire ine yavori rwaluwa ubva chara thoma ngori riko first riko ndi 1 year anniversary. Yeah. Khono nwedzi. Mwana obebiwa ro. Mwana obebiwa zvinofara mwana ne. We mwana ukutori achi birthday ava ku birthday nga business dzinedzi kudisiwa right advert cards. So ava leite fungo zvandemesa nga mana zvikavona ezvo. No ubona nga ndira demutambo dubala na musi 45 minutes yo teya utoma first half ngauri ne I was watching one of the boring games yone ndatikobora ubona zvikhala chances atiko creative dubala na musi iko shaduka timu ya Orlando Pirates ukati ya mdavi rikubona mtiyana rikubona mkhobodi rikubona masilela hawo mswana eti Thomas Wanganya bako jenda kaduka mtambo wina ndandora beresa masilela jena game yopirao ndiko labera dubala na musi angaitese zokwina timu ya Sekhukhune iko diwani kujia Orlando Pirates yaisa old Bitamukaba ndalabera uri nayo arali kujia Orlando Pirates yaisa old Bitamukaba zviyambo zviri Sekhukhune ina plan inengera zokwina. Yeah, ndichingatojena mutambo ne ndivona nga ndimwe mutambo era singolavela ngabora. Yeah. Arali vasidza fixture ya MTN 8 ndi mutambo ne rari kolavela uri udova no thasiliwa nga murahu thasiliwa. So ndivona nga ndi mutambo une yavori both team dzojena nga 4-3-2-1 idzine zviyambori arali hube huna fighting spirit ka team ya Sekhukhune rari dovona Orlando Pirates ichiya ravona Sekhukhune ichiya mara ndovona mutambo une yavori first half short on target dzova mbili ko Orlando Pirates ya uvili ndi goal. Yeah. So ndivona nga ndi mwe mutambo unenga uto angaredza yo thoma mutambo nga ndirene wo kubora ndazikovona mutambo une wa kunyanyula. So ndichingamba nga mthiyani ndivanga vhathu veve kutamba zvakwina ka first half venda vana ndikovona akukona dispute bola nga ndirene vuri arali vamba nga lungu ndi mwe vatambi venei ka first half akozama uri acreate Pirates zvikhala akozama kuisa dzicross ngori ndandikovona ka side ya lungu anasivelevele lunei ndiyone side yena ndandikovona ichinga ikubalance team ya Orlando Pirates uri at least izame uya phanḓa mara unfortunately aingotovha na zvikhala zvinje ndingamuamba muthu marambo uri ndi zvinwe zwa striker zvine azvikokora zvikuita mini mara una supplier na. If hafela supplier zviyamba uri ringasiyambe nga musungwana muthuma or atingovona na bola nanti ye muthuma ai receiver ine ringambori muthuma omesa chikhala. So ndivona nga technically huko sitoshumiwa ka timu ya Sekhukhune. Technically huko sitoshumiwa ka timu ya Orlando Pirates mara ndingabakhoda mgulisi wadu wadu tactics dzavo dzazikoshuma kono mutambo ndizvo ridiwana rikuona goal nthihi ngori away lune richivuya rikuvuya riyayani rikotoshumbisa dzimwe tactics dzine dziko rikunira mutambo ngori udova hu second leg. So ndichikamba ka timu ya Sekhukhune yesasumbedzi uri iyayani yaisina fighting spirit lune
ofuna robona Sekhukhune ine yavha uri iko dominate mutambo ngori i hayani kha first leg i hayani iko tori i wane zvikoro zwino swika zviviri kana zviraru u itela uri i kone sekhuwa ḓi wana iko final lune arali Sekhukhune i tshi khou tamba ngeiḽa nḓila ndi vhona unga ai concluvice ubva kha mutambo wa Kaizer Chiefs u ḓa kha mutambo wa Orlando Pirates. Sekhukhune ndi khou vhona thimu yene i ḓo fighter for relegation. Mugudisi wa Sekhukhune United mabrother vho dzula bangani vha khou ḓi wana vha tshi khou thusiwa kana vha khou advaisiwa nga musiwana Paulos Maseye vha khou advaisiwa nga vho Papi Zotwane vhe rambesa ngavho la season musi vha kha thimu ya Richards Bay ri tshi khou sumbedzisa mafhungo uri vha khou itesa zwa khwine ndi chipati vha vha kha chipa Richards Bay ra khou ḓi amba uri vha khou itesa zwa khwine mabrother. Ḓuvha ḽa musi ndi khou lavhelela uri khamusi thimu ya Sekhukhune saizwi yo ya Old Peter Mokaba i nga tamba zwa khwine khamusi ndi ngafhi ya ḓi wana vho i tshi khou baleliwa ḓi wana i tshi khou tamba zwa khwine kana no ḓi wana i khou create zwikhala. Ya ndi vhona unga vhulanguli ha thimu ya Sekhukhune business wa i ḓivha arali ri khou amba nga vho Papi Zotwane ramba nga Paulos Maseye ndi vhaṅwe vha vhathu vhene ndi dzi head coach kha dzi previous team ngori vho sala vha head coach vho Papi vha sala vha head coach vho Maseye vho Paulos Maseye. So yo rengisa vhatambi Sekhukhune yo ṱuwisa vhatambi vhanzhisa nga maanḓa ri vha sedza then yone ine yo sedza uri if mugudisi ene ri khou mu ṋeesa head coach a sa shuma zwone a ri nga thori khou tshara ri ḓo alusa muthihi kha vhagudisi vhane vha vha hone. Ndi vhona unga business vha khou i rana zwone hu khou raniwa business. So a ri bve kha ḽo rana business ri ambe kha ḽo ri arali thimu na sa tenda u vha na structure thimu ya Sekhukhune yo thoma u kwasha tshi ṱuwisa mugudisi vhe ri Tinkler arali vha khou zwihumbula ndi ene mugudisi wevha a tshi khou kona u builda structure tsho uri Sekhukhune i nga remaina kha league khulwane ya Betway for 10 years kana 5 years kana 15 years. So mara u ṱuwisa mugudisi ane a khou ḓa na tshanduko kha thimu zwo kwashekana structure tshoṱhe u builda structure a zwi ngo leluwa. Hu na vhatambi vhanzhi vho ṱuwaho kha Sekhukhune hu na vhatambi vhanzhi vho rengiwaho kha Sekhukhune mara a vha khou sumbedzisa uri vhone vha khou ḓo ita mini. Ndi nga amba nga mugudisi mugudisi wa Sekhukhune vho Khalini lune arali vhone vhaṋe vha sa tenda u vha na structure kha thimu yavho a vha nga i fhethu. Coming up to the second half mabrother ndi khou vhona tshanduko matungo oṱhe tshanduko dzine dzi khou vha hone tshanduko yo tou thoma i khou thoma kha Orlando Pirates dzi tshi tou vhuyelela musi vha khou bvisa musiwana Masilela vha khou tamba sa number 10 ḓuvha ḽa ṋamusi vha khou panga musiwana Dancing ane naye ndi central midfield a vha na number 10 nga murahu musi Tito Maswanganyi a siho kha mutambo wa ḓuvha ḽa ṋamusi. Nda ḓi vhudzisa uri hu khou itea mini kha thimu ya Orlando Pirates ine nayo na nga lavhelesa ḓuvha ḽa ṋamusi ndi ngazwo ndo sala ndi tshi sumbedzisa mafhungo uri Mbutuma khamusi maybe a khou wana bola ngauri vhoṱhe vha khou tamba vhukati ndi khou vhona vha central midfield a vha khou vha na supplier tshanduko thimu ya Sekhukhune United thoma u vhona vhatambi vha khou dzhena vhukati ha mudavhi a itea mini nga tshanduko. Ri khou amba nga thimu ya Orlando Pirates ine ya vha uri ri tshi ḓa kha muṱaṱisano ndi nga amba uri i na zwikili zwoṱhe kana dzi tactics dzine ya dzi shumisa kha uno muṱaṱisano ndi zwo uri dzi wane yone ine i tshi khou defenda vhugwena hono muṱaṱisano. Ri nga Pirates ine ino dzhiesa vhugwena lune arali vha sedza mugudisi vho Wadu zwe vha khou ṱoḓa zwone ha uri a ri draw mara ri songo koriwa ngori ri ya away that's why vha vhona musiwana Dancing a songo thoma na mutambo ngori vha tshi introduce musiwana Dancing vha khou mu introduce uri ri kone u loka thimu ya Sekhukhune i songo vhuya wana pocket na nthihi ine ya ḓo kona u ḓi wana i tshi khou kora. Zwino zwa tou mangadza musi thimu ya Sekhukhune i tshi khou dzhena vhukati ha mudavhi yo zwi vhona zwo ri musiwana Maswangani hayo mara ya dovha ya tamba zwine Pirates i khou tamba zwone ndi zwe nda vhona Pirates i tshi khou funesa zwone ngori a thi ngo vhona Sekhukhune tshe vha tshi khou kona uri Pirates arali vha khou nyanga uri vha i vhulaye ndi mafhungo uri arali vhone vha tshi tou intercepta bola vha i fara i vha i khou shumisa Sibelebele a tshi khou overlapa ya shumisa Deon Hotto vha tshi khou overlapa the moment vha tshi intercepta bola vha tou sumbedza uri vha ḓivhana na ndi khou vhona Sekhukhune tsha vhatambi vhane vha nga vhoṱhe ndi vhaswa vha ḓivhana ngori hu na iṅwe ya dzi bola ye ya waniwa nga musiwana Ndlovu we vha tshi khou tou ri a fhe teammate yawe mara a fostela uri a raye fhedzi ri tshi khou disa muthu lune ndi vhona unga vha khou tou shuma khaḽo mugudisi wa Sekhukhune uri arali ri tshi khou athaka moments muthu ine ra wana kana tshikhala tshine ra tshi wana ri tou ri phanishe thimu ya Orlando Pirates na vhena i kora ya vha frustrated ya balelwa uri ḓi wane i tshi khou ḓa kha vheini
Ndicho kwamba nga chikoro chine chikudiwa na dwala na musi chikwasiswa nga msuwana Gampani Lungu chikokorwa nga msuwana Deon Hotto nachibona nga ndela ya ndi chingamba nga msuwana Lungu ndibona unga tingofedza nayo for wona uri man of the match over mara according to me man of the match over Lungu the way ava chikukona utamba nga vachimubona Lungu achinga uwaswapa chimwe chipinga vamubona aka right chimwe chimwe vamubona aka left rune zviva zvikwamba kuti mutambi enevo uri kutamba ana ndala ukuasista muswana Deon Hotto rune ova onova ka left muswana Lungu mara ene munhu nepozini yawe ava a right wing rune zvisumba uri Lungu zvina kutoda zvone ndi uri riwine hono mutambo ndi imwe assist yenevo uri yamanaka kanaka ngori ndi 1-2 ikotambiwa nga chirete rune rimukode muswana Deon Hotto nga ovalepini yawe 1-2 ya Deon Hotto ive inadhora arali vatsedza Deon Hotto deiweni ene ava kutamba ngayo mara ndingamukhoda muswana Lungu uri ene munhu osedza uri ukouda muswana Deon Hotto atisena zvone ndikotoita nebola ndikotomupaka space mara ndablema mini defending yothe yeSekhukhune iko musedza Deon Hotto movement wawo namusechipasa uri womutuko ingojia rani ukodivaka luvilo mara yadove mutalela Deon Hotto svikala chireza bola zvasiya zvikwamba uri defensive yothe yeSekhukhune yove siyo grandulu wambe siwa nga msuwana Pedestene Sebastian Pedestene ene dwala na musi uko jena bugati ya mdavi new striker cha team ya Orlando Pirates ane bo duyambo ndi Haaland bamwiza nga mazino pambana nawo pedzai namubona nga ndira dwala na musi ka uno mutambo ngoti ova na chipinga nyana I think ibo 25 minutes wadi wana bugati ya mdavi ya ndikasitwamba zvinji nga mswana Pedestene rune the first game ka ye nduthoma kutamba kha mitatisano wa mthini 8 kana ngoto angeredza nduthoma kutamba kha mitatisano ya Afrika Tshipembe rune ndivona ndi unga moments mivili miraru yava nayo usumbedza a quality striker nne ndi believe ka striker chine chavo uri china bola mulenjini chine chekono udilinka na dziwinga kana na midfield dzadzo so ndivona unga ndi chimwe cha striker chine chikadisela Orlando Pirates zvithu zvine iko zvitoda Orlando Pirates ndingasitambisa ngayo because minutes yaiwana achisala chova girini ive inova mitukusa so ndingasitambisa that much mara ndi mutambi ene asubesori quality mara ndimuvona uya mitambo ichikudiya phanḓa lune ri nga kona u amba ngazwo ndingasitamba that much nga muswana Pedestene musi ndo lavhelesa thimu ya Sekhukhune iko ḓo livha Gauteng hune ḓo iko livha na thimu ya Orlando Pirates Orlando Stadium kana Amstel Arena Stadium hu ḓo itea mini ndi vona unga uri Sekhukhune tshi ḓiwana tshi khou advance uya kha final hu ḓo tou vha vho Jeso vho ambara tshikipa tsha Sekhukhune ḓivhi ri vha khou ḽi pfha mara hu ḓo tou vha umurena Yeso ambara tshikipa tsha Sekhukhune ngori iko yesgodini zwi thimu ine arali vha sedza stats tsha Orlando Pirates home game tshi nṱhesa than away arali Orlando Pirates yo vhuya na tshikoro tshithihi away ngene tshi khou ḓo tamba hayani ina advantage ya tshikoro tshithihi zwi khou amba uri Sekhukhune tshi khou tou ya all out ende ri khou amba Pirates ine uri i tshi attack ti ndi ya vhavhudza ndi khou vhona Sekhukhune tsho dzula tsho bva kono muṱadzela a tshi na zwinzhi zwine tshi nga zwi ita zwo fela ka Sekhukhune ngori Sekhukhune na musi tshi khou tou ri tshile Orlando Pirates 2 to 3 not tshivonale tshi ḓa Orlando Pirates tshi vhe tshi khou ḓo defenda maybe tshi ḽiwa 1 not kana 2 not tsha ḓo kona u advance for final mara ndi khou vhona Orlando Pirates yo no vhea mulenzhe muthihi kha final lune ndi nga si timatime kana a zwi timatimisi uri Orlando Pirates i khou tamba final ndi muṱaṱisano wayo heyi cup arali zwi nga konadzea tshi nga pfhi Orlando Pirates Cup ndi khou tou zwi ambavho iko limwedza ka maḓe ma brother kha lushaka lwoṱhe vhathu vhashu free advertisement vhane vha followa kha Facebook vha followa kha YouTube vha subscribe kha YouTube vha hita na notification bell vha ḓi wana vha tshi khou ri followa futhi na kha TikTok hezwo zwi ḓo ita uri vhone vha ḓi wana vha tshi khou qualify mahala 0796858311 ndi ya musi vhone vha tshi khou confirm uri nṋe ndi ita zwoṱhe vhana vhashu ndi khou humbela advert yanga iye fhethu na musi vha tshi khou senda advert yavho vha senda kha dzedzo nomboro kha WhatsApp ra ḓi wana ri tshi khou vha phushela business yavho hu sina ndavha uri vhone vha Cape Town vha ngafhi shango ḽoṱhe ḽa Afrika nga vhuphara kuri vho sanga mana
ya ndi vhona unga heḽi advert Aha. vha nga ḽi nyadza ngori channel tshiṱuku Yeah. mara impact ine ṱukuṱuku i vha ya alusa It's too business much. arali riṋe ra nga ita advert vha vha na phone call tharu nṋa zwi amba uri riṋe kha business yavho ro vha na impact vha kumvesa Obviously. lune zwi kha vhone u advertiseliwa mahala a zwi ngo laṱa A zwi ngo leluwa. channel yavho riṋe ri tshi thoma ya vha i fhasisa Too much. mara ndi khou vhona channel ine ya vha uri kha dzi followers ya aluwa kha subscribers yo no aluwa lune ḽi khavho Yeah. ndi uri advert ri khou ita iṅwe na iṅwe vha nga vha na business ya atsha kha vha ri kwame Zwiṅwe na zwiṅwe na zwiṅwe kana zwiṅwe. vho ita digital ḽavho kana vha khou ita dikita ḽavho vha khou ḽi ita huṅwe na huṅwe ne vha pfha uri vha dila nga madikita vhone a vha ri kwame riṋe ri vha phushele madikita avho lune arali riṋe ra nga kona u vha fha vhathu vhaṋa kana vhaṱanu ri vha ro vha thusa nga maanḓa lune business yavho i vhe yo no aluwa nga vhathu vhaṱanu kha vhene vha vha navho ri nga ita uri business yavho kana page yavho nayo i dovhe i gaine followers nṋa kana ṱhanu na ngori vha nga ḓi zwi tama na musi i tshi swika dzi 30 dza September vha amba uri a si khwine na ri fhese ṅwaha ri fhese ṅwaha lune mara ndi vhona unga zwezwi tshifhinga tshi tshe tshino a vha shumise tshe tshifhinga ngori hu ḓo swika tshifhinga tshine vha ḓo ri vha khou ya nga advert ra ri tshi vha amba navho vha pfha uri a zwi ngo dzudzanyea mara thi ḓivhi vha khou ḽi pfhana mara ri khou ri hezwi ndi dzhie ho lala a ri shumisi AI ri tshi ita advert ri ṱoḓa straight tweet